Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In topic na to doon video ini soy sin hikmah sin pag luas lungsad hi Said Nursi. Minsan bihat to ay man ka malupa mag-like, iwan mag-subscribe pa channel ini. Lapayan yun na do po in pagting atawa billion supaya kamo kabaitaan atawa ma-notify ang video bago ika-upload sin TMSP Vlogs. So, without further ado, let's go. Said Nursi atawa Bediüzzaman Halim Dakula sin Turkey. Di nato dagad kakilahan ni Said Nursi pagyanon sumakawa. Hambuk siya supreme leader sejarah sin Turkey, iwan hambuk siya antithesis atawa sulangkan Mustafa Kemal Atatürk. Siya in nakapalihala sahaya sin Islam halom sin Turkey community sa nalawang pamisuko sin Atatürk. Bangbukon pagluwas lungsad niya, di da mag-successful in the Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdogan iwan da Fethullah Gulen. Said Nursi hambuk siya Kurdi. Liahir hakaw man sin Nurs is Turkey Osmania sin tahun 1878. Hakawatan niya timampal in kapandayan niya agama sehingga siya yuwal Bediüzzaman atawa kaajayban sin Jaman in angan-angan niya magpahanong sin Islam, iwan science, laway pagpangadji, iwan pag-school. Taon 1908, sumud siya pa Istanbul, capital city sin Osmania, supaya siya suportan sin Khalifa, magpatindog university amon ya angan-angan niya. Sa time pag-revolution sin Young Turk waktu yato, amo na nahinanggagat sin pagkaradyaan niya. March 31, 1909, jimatuin pag-akaw kawasa sin Committee of Union and Progress tawa CUP. Tiyo na sin CUP ini Said Nursi limamud simulang sin pag-revolution nila. Pagkaway rahi Said Nursi na guilty sin paghukom, mini siya nagbalik pa Kurdistan dito nang Hindu Van. 1914 jimatuin World War nakalamo din Turkey sin pagbuno. Nakagadi Said Nursi pagtamig simula nila dahil nga pamuno sin Russia. Nasagdaw siya sin Russia salta nakapagoy na. Amo na in kabalik niya pa Istanbul taon 1918. Hawak tuyat to in Turkey. Maray na daw buno iwan nasud na sin ato in Istanbul. Jari nakagad na Said Nursi sin buno pag independence sin Turkey. Piaguhan ni Mustafa Kemal luway sin luway kaya bistuan ni Said Nursi bukod sila ang kataayunan kay Mustafa Kemal jari na maid siya minumi pavan liaos niya in paghindo niya haban pagbuwos si Mustafa Kemal nagpajatusin paglupos sin Khilafa March 3, 1924 nagdeclare jihad hi Sheikh Said ulama sin Kurdi bilang pagrebel Atatürk. Siya ginasin Sheikh Said inhi Said Nursi pakaron mag-jihad sarta way miagad hi Said Nursi. In pagrebeli Sheikh Said way nag-success amo na in kabuno kaniya. Bisan ni Said Nursi way nakaagad sin pagrebel biyugit da siya sin parinta pa Barla piaig deng haban. Taon 2 sa babi Said Nursi way miagad nagrebel kan Sheikh Said hikaysa bang siya magrebel gaman na maukabin Pandora's box atawa fitna labi malaggo Ataturk lando in pagkazalim sarta tunggal Ataturk in tagagaos bogbog Turkey magpatutog tindugan hawak tuyatto. Ikarwa hapan dapati Said Nursi di masalasay in kahiluhalaan sin Turkey bang hilaway pamuno Ataturk sa bagbang aun hambuk Atatürk maligad timindo ginangpo Atatürk inpun sabab sin paglingog Turkey waktu yatto amun pagyanon intellectual and spiritual crisis amun pamikil sin mga tawma sin hula nila na control sin scientism iwan positivism amun tiyatayak deng sin Jaman pamarinta sin CUP pagkalingog na in pikilan bihato nalawa na in pamaham tungod sin hakikat sehingga naunin pagyanon Islam is against progress timato na in political secularization sabab pangatod sin dunya in Turkey secularized na jariin kabayan hi Said Nursi masalasay na in problem ini
apan dapat niya di da masalasay minsan hilaway pagpatindog magbalik sin khilafa. Jari napikir niya subay hilaway paghindo atawa pag-educate mga huling bata amon makapaon sin progress ha susungon iban pagmalan in paduman sin kitabul hati niya magjihad iban bulpin. Tiag na ni Said Nursi in pagkaradyaan niya ha barla. Mataod kaya sulat niya risala siwi-siwi amon pagyanon Risali Nur in doon sin risala niya explanation sin message sin tauhid halom al-Quran. Kaya sa plug sin mga murid niya in risala niya pamahadyan amon pagyanon Nukuluk movement. 1934 nakatapok hi Mustafa Kemal ultimatum power amon paggualon Ataturk atawa ama sin tao Turki. In Nukuluk movement na hinang gagat sin pagka-Ataturk hi Mustafa Kemal. Jari siyagaw sin parinta in Said Nursi iban mga murid niya hatahon 1935 tiyo na sin parinta in Said Nursi nagpasaplag sin Hersi atawa ati niya way kiamuhan hi Ataturk ha pangadji hi Said Nursi iban bahasa nagplano hi Said Nursi lumubo sin pamarinta republic daing hatahon 1935 dapa 1951 magsudwa sin court iban jail hi Said Nursi. Nakamatawd day sab siya biugit deng ha daira. Aun na mga nanglason kaniya supaya siya mapatay sa kusog sintuhan. Way siya miyati. Maawa pa inumol hi Said Nursi deng ha Ataturk. Parahal malaas pa 2 tahon ni Said Nursi deng ha Ataturk. Nakawain Ataturk sin tahon 1938. Hi Said Nursi 1960 na nakawa. 1951 in Prime Minister sin Turkey amon hi Adnan Menderes dihilan niya kaampunan hi Said Nursi inig hi Adnan Menderes in sara paglang magusal sin bahasa Arab hi pag-azan i-approvean niya in pagkaradyaan sin Islam biya na sin North Suluk movement ha sabab yato iamahan kan Adnan Menderes in mga tumpukan Kemalis amon pangagad sin Ataturk. May 27, 1960, 2 bulan 5 bay pag-uwas hi Said Nursi nawafat. Nagpaon kudita in sundalo sin Kemalis. Kaya hi Adnan Menderes dahil hakawasa pagyanto. Liungkad sin sundalo Kemalis in kubul hi Said Nursi ang panilabiyugit in jinaja pahula way kaya ingatan bangauno. Sumagawa hawak tuyat to. Asabab sin pagluas lungsad di Said Nursi hawak to sin kawi niya insahaya sin Nur Islam di na mapunda minsan siya way na. Way limukay bialik da sin Kemalis in kusog iban kawasa sin rakyat iban kawasa sin mga tumpukan taga Islam agenda biya na sin MNP tumpukan hi Erbakan nakasuko kawasa halom sin parliament. Way nagpikili Said Nursi sin kabinsanaan niya ha pagluwas lungsad siya balan niya to diban way halin pag nasihat niya ha mga murid niya di papaangkaton sanjata sabab ha pandapat niya in Islam di tumindog bang hilaway extremism gaman na in pag-extremism makarehel pa-chance ha ato dimihil fitna kanila. Yaw ni tanin court nagprove kan Said Nursi bilang guilty sabab malano in record niya wayroon makawa jinaya mabugat hipanuna kaniya hinggan siya na jail sin pagsulat niya Arab alphabet piaglangan dahing sin tahun 1929 iwan magsulban piaglangan dahing sin tahun 1925 in Islamophobia nakarir kamudaratan paumat hasabab sin reckless action atawa pag-us-us sin kaywanan jihad fighters in hikma sin pagluwas lungsad iban pagkasabal hi Said Nursi ha pagkaradyaan niya subay talitihon iban internalization sin kita niyo katan yan na ha alupan mata na to in pamintangan. Magsukol pagkita sin video. I hope you enjoyed bang pandapat niyo ikamampat in video ini share niyo man kato supaya in kaywanan makampit ay kamo malupa mag-subscribe. Stay safe. Assalamualaikum.